Kubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA Kamaulai Constituency ba proses ti sokmi. Ulai Khublei kerpang i Myntri rang ba kajela konrat ke sangma. Baru ya Kynhun Myntri kibla sim ya klenti ban pensa nam ya ki arngut kiri krau kata ya Archbishop Dominic Jala bar yu ba founder strong kaji tak bajar kerteng ya ki surok Kamaulai ha kerteng jongki. Ni kong na siyang po siya bali ba Archbishop. Te bali ba Archbishop hi ka i jing na mabha jugo. Bandak na ka jugo de brio ba sulit. Kabang de brio ba sulit. Te baan ng tapat dia kalau siya ban ram lu apa ka jibnia ka jungle. Te ka balay pa de ka de brio ba penstam. Te di bentit ko long bayar kan jung Archbishop Dominic Jala. Te bapak hi hakabade lawikan hakabade nakaliang jong ka aji penstam yu hakabade bagi jipuli kelabo nakaliang ju la dap sibur ke jipuli di ban pahong ni kalau mau diberi ubah apa dan ke jitu kalau ban kiu kalau mau ban kiu am tang nakaliang jong nakaliang hakabor si bar ju hadilang di sta itu kada kalau nakaliang ju kalau ba aga way kalau baro ki buram ke baju buram ni kong ni siap di bang mene kalau di mesin sulit memberi sampel di ulang humidity ulang mesin sulit ha kalau balai beda kalau ki diberi ubah penstam ba dengan stem kalau enggak inspired bah hamtam di way ke sulit ba ko bentak ba kalau ba bandong beri ba tristam hamtam ban ya kan kuman akan di generation mentang dengan kambang kam yo sibun ki agan knowledge tu dah ka ba pulih hamba ya kabali ba form mabdi ba form hi nomor ba form de song gaji long batnya gilaya rekam lang telu ka por ka ba sedang ha kabali berkenika di kam pat ba tinggi do rekat bagi social organization take away ke banda ka juhi ke bala nat ba form long di bri ba mujbunut kami kata kamu sang kalau menjebur wala badong hada kaliang junga bod ini dan lagi do polisi dito hapor election to ngila balikan kini kata ni election bade long ba ngilong kumju di kabangan so kuma ba ujikan ni hakabadi membudut mlong vindictive mlong vindictive in the sense kalau ban bunut dan persniu dan ni ban budi ni temdan kasi lang to por election yal pachong beda punto ba nakalang jing long kaway di kan ha kan dar kan lo ka kaban nakalang jing ko long ba angin ini atas ni we ta ka din jing long to ba PK ke bangadon manong ha ka bedi ber kini jing rajong sarkar ya ka ba ya ka long round road makin ay ha ka kini jo Archbishop Dominic Jala dengan semua bangsa sarkar kali ya ka maham hatam namar kumu special leader way naki syakri jong boleh la penerkam kerpang yu la kadai ma po jong jela jingi la ya po jong ka India jingi wer ka pathai berapa ni borok kitip ko yu Archbishop Dominic Jala brio jong boleh apa dan la penerkam kerpang ndak jong ha ka bedi berka ha ka bedi syakri no ta ka burung jong boleh to habadi berjaga jirai jong ka sarkar banakaliang jong ka sarkar ka long baka la akateng yu Archbishop Dominic Jala ngaso baka dei ka kadingarai ka ba ala bonong ka pamaham hatam berpau ya kecing ya ka mensim babha jong chief minister rangkat baka kabinet hi barokoi bagin sim ni garai di ngai hang ni ka long ba nakaliang jong sarkar om ta bakan mau di nak yaki yaki leader ki bade jong ka aja beriu lali ki political leader barang so komen ba naklang sarkar ke ilu kalong ha ka bade baki point bagi special leader di kan I'm sim ha kalong nam ta PB ilu di scam ki biru ki ba liat ke kam ha naklang sarkar hi ke i kalong ba don kam hi lak mo ban pensanam ha ka bade bade nak ka Archbishop di ha ka bade ba kan ka bentang dengan so ka di buram bakau nak ka bentang jong ka jelahi berakawai pada barohi para banget ki om tang nakaliang jong ka nakaliang balangkat di barohi kini ma per ki kemen lang so ka di burong bakau
Ai sarkar berkunjung ru kham ta men kong man ai Khublei mo na besu ya ka mensim bawah Chief Minister ringkat bagi kabinet jongki ban ai ya ka te keteng jong law rong dut ha keteng jong pa as bisa dum di jala dok ka benda ba ha ka bedi bat ketika mulai bypass te to ha bedi ka tai ru na kalian jonga kam ka mulai ai ka burum krau ya o Chief Minister ringkat bagi kabinet hi berokwe nama benda kalian ngejongki kalau ba nama ketika jaka ka ba nak kalian jing tip na mulai bat mujuk jangan jelahi berokwe initiate ya ketika mulai bypass hakapor jong ba founder song kaji bolong amli tu kapor tinggi so komen nak kalian jong sarka nak kalian nak kalian ba form macu ngai nak kalian jong ka ngai nak kalian sarka kan mau kan long ya ki kan mabhajung bat kham tam bi so thu ka jing dep jong teng pas kan long sha jing khu bakrau nam ta kan lit no wan ka bri jong jela ba kumju bagi bar kumju ki bri mana bar saya sin aku beli kerpang ron dengan sokar bedi berkatangan ti belajar keteng bapok di ya ka jingjai berkumju ya ka jing haman sim jong sokar pan sana mi ba phone kumwe ni ki nglam la badong ba bala persyang hai bo berit kum MDC bala bon snem kum beli la persyang dengan sokmen kalau ba ngaka jong ni kuwe sin bertiap ba dengan dong hikudon dengan so ba kalong ka kalong kaburam ke background nam ta kaji sembat jong mulai konsihi berokwe pan ai keteng itu jika keteng jong founder song kaji